meni kuna mana ta kona nande songra ya karukoira ndara taite nuwa te minissimo inte awanua samanga waki na pena no narawa ni memete nano ngayare te taparo corona i meya ya kame auriko ni busmai kona kon narawa ni memete nano ndei ngapo ngata mero ayo kanara na bokota popuni memete nano ana kana korawa mi ngapo ngayo ya tauro ni busmai ko dinano nara kana ko bana meu kera Facebook live kuero corona i nara Facebook live comment kera YouTube channel Kiribes Hope Channel, kokonana pe ni comment pa sa katangana pe memete nano nei nano nara studio yon koropu. Ang koero corona idari kinam radio sikonana pe ndike nara tarepon nam pa isu wo wakia wo watawana agete nu wakia. Kokonan tarepon ni bukin nam memete nano naro kota ko pa. Ena porin kana korawa minga bongayo inano nam tay nongongora.
meni panai ka inde keitha woku bente ya karukura naratai de songra ruai wate minissimo inte awanua. Siponde me tona peni waki na nona rawani memete nanu ngayere tarane na mawa mo ura inde tai ayo. Na wo ko na memete nanu ato wana yo. Meiron Bob Kalise. We are the people ki ngai ro meta ni ka peni sipeni ndinia gron teswa. Meta pera ka kawa ka ko ko re pukinda tekina na wankerio teswa. Na ko yo meta. Tera ta pe mare ko nganak teras panga mare ko nganak kumakuria ke ko mea kaya. Pon sito wana ta pera spene nanganak. Pata tekina na wankerio teswa. Mai des nangoran panando we Bob Kalise me akunana. Eta korana yo. Ayo po na umemete na no na wo ko yende nga po ngayo. Ngko corona yo na Facebook live. Ang kwero corona na pe. Nungongora dari kinam radio yon panan Hope Radio FM 89. It's not about who's wrong or right. We are the people. God has called us in this hour to be a shining light throughout the darkest night. We are the people, and the way we make a change is only by the way
diri o mon bete ka kana kami na penuenta na arika O meni panaya ka indero ndikira ke meikoro pute songra ya karkoira naratai te bui meisua te minisimu inte awanua. E poni mawa na pe aurain te me toni mawa aurain ngere kana kota pa ya meme tenano comments inquero corona ina nara Facebook live. Kiskuna na pende ke naratare pon namba na ko imquero corona ida kinam radio. Skuna ande ke nara rampa suwa wo wake wo to wana haketenu wake. Ayon kanerik to wana o meme tenano de na mga wo wo ko na pe kayetara mo ni mawa aurain. Hindi nga po nga tamero ayo. Teki na Yesu. Sinata teki na Yesu. Tapa kismina yay pato ay suta ni kaway. Yoni meunga. Kito ayara rik te songra. Tetaparo komena yay. Tetaparo komakuri yay. Tetaparo koro yay spangam. Yakakawa pa ako na korona pe spangam. Ibukin ta teki nan Yesu na ko yaki asway. Natayo na ko yaki asway roy. Nata te kwaway na non meawiya. Ikanta kina aran Yesu Nakoya ameta nikabane Yay terawi ke komena yay Taikina Yesu Ikanta kina aran Yesu Ni karo ko aurua kintero Sa karua yay te kanta ninga Taiki na Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te meu.
Oi sutani kawai Takarua ya Yesu yo ya ayo ni pede Yesu ina usu ona puntekina aran Yesu napuntekina aran Yesu. Amen. Kuna mane to kona nande songra ya karkoira naratai wapi meni mewa te minis muinte wanua. Na te meton ka kauring ko para me metenano na musra waroi ni pon ruai wante ngapo ngayo. Ya ingane te metenano to wana ko sa takute kana. Meuri me metenano ta ya katanga te kuna re teta me ya na kaini peire me ya kaini koropu. Pau ka te kiroi na ko ya form 4 sa kya karawa ya kapenia next sem de bongai yon ka ume pe meme. Kora barikin te ngapo ngayo. Ya rimuan ka meuri ko. Terua Raymond tabawa me yan nam tabaro corona me yai. Kora pa na pa kay ko mga roni rar yon na ramemeten nano. Inanon de ngapo ngayo yung kanya kuna maro ko tangia pa na ida na panam ni katikiroi na ko ya form 4 Aki akarawa ya kapenia next sem de ngayo. Me yon ka ume pe meme.
Wata panani kategory. Hope Radio FM 89 na koy mi kinakoya form forwas yon ikaw me abe meme. Teta meia na kaini beire siponaki kona nori kotaku bako akisinkoi mete yakina no kokuraki gana tani ko angi paka enamane ko ni beina ko aki atatugi ako aki Teime toa Jesua enawak. Sina teimua o sinoni mekina Jesua pangaya na puaka ipukira inanoni meura. Mende memete nono ne tokora nande songra ya itira roi wanua naratai yon panan Hope Radio FM 89 de ngapong ayo. Te memete nono to wana ayo ta kutekana. Te pupusin katikiroi na koya na siu ipisin penen na exam. Ya pupusia tamera rikarao pena ronia na siu men kanga kiana rekiyai. Sekarang suara di metuan de merurung na koya na sira wai por ngaira na pepukin na kian de ora kay kaskai spo mengaya. Tiane ne kunani rate ro Yesu. Ya kami uru ko kimere biteis kay te mente tapa ni corona imeyay kanaro na payay rom nungunguran de nga po ngayo. Ya kami uru ya na pe inanon tameruan de nga po ngayo. Ya kami uru ya na pe nasim akyo kakatikiro iya. Inanon ni penen na exam aki amin na yon busy de nga po ngayo kanaro na parona ina pe. The live yon the Facebook live. Adventist Hope awa ongo takatigroy pugian de nga po ngayo kaya kami uriyan na pe yon panan Hope Radio FM 89 nawa yung kan na memete na no kuna iriya na panam ni katigroy yon karabara pana kontesuan benen na exam nasim ori ka na tararua na koyan nanganagia te merurung inanon te pong tuwan na metawan ori kay punam karabara pana pe kaya te meto te merurung irom na kiam te orak sa karapati asuan ka kawoto ta karabara pana konteswa na nakakawakin na wanatararuan ako ilay na nuntupang tuwan na metawan. Ikato at
ata yoi katai poni rupana poni kona Di kato ata yoi katai nati meita veni baka Oni kawahu waki na nona mete merua Ro Yesu Ni me waki na ne roi e akiti me Ro ni kapene ake irariki Timo anta ira ro amiro nem kaieka Ro Yesu Kakantaninga nuke uke timerurum te borkai Meyarun ki kakapaye umena kuyora ni dene Ina nonta meninisi Gina kuye ki mere yae Kengenki akietaya Kitondoria Ro Yesu Aira di bene si kaina no atika meiwaki Naroni kaparan narapurin sinena iyonti kai Yaki kororai ni meo mea kukasinda paswa Baro Yesu Kakantaninga nuke uke tinerurume te korakai Meyaron ti kakapaya umena kuyara ni bene Ina nontai meminisi Kina kuye ki meri ai Ngengi akietaya kitondoria Ro Yesu Yoni meunga me marua Ikangangan te me yuei Nururaki me yikakinako Kutime toa irarikira Pondro ko intainako Kapoy kineria
na riang na kiro ya kan de base may sanak ya karokoira naratai te songra wa bi metenua te minis na kon te waruaiwa na te meto ni kaurinko te waruaiwa na mga mosirawa kanua narawa ni memeten na pukinte nga po ngayo te memeten na no de mga kos na pe ta te kana ya pusiko te kuna re kangai te kana may kirarua e ponora yaswaw kana kurawan na kai nga pong yon London Christmas nakamiauri ko ri kiterua tapo wa merom nungongoray na no na wante nga po ngayo awayo ang kanya kuna mare ko tangri pa nakanakurawa mi kay nga pong yon London ni Christmas. Hayaki
Ngayon kwende nga po ngayon te songra ponnoy ni bukini metin Yesu yon takay bangaki. Amen kuna mane to kuranan meru ya kainde case ya karo koida naratay te bimen mewa de minis na kon te warwaiwa. Na ponde me dona pen roron ko yon panan Hope Radio from 89. Me kunam tapi kora ke yari nei pa kana kurawan ngongoram inanon na wante nga po ngayon. Go,
men kuna man to korana ande songra mero ya den Fulton ya karukoira nara dai pon sirwai waro ngai de minisa ya menga porwai wa kei pon sirwai wana bera minis ni wa kina no nara wani memeten nan sar kona pento gina ngayere na yengante memeten nan na menga katanga tau te kana ta yo te kuna re kangai te kana te na nuanga mero ya kain de poneis pai pon wo waran de nga po ngai kora parik te rua tapo wan rona kire na wan de nga po ngayo a memeten nan ngana re nakatanga are ena pon no stamina ena pon iri mena video ke dero pa kuna pun tamne yo nungora o kuna kina mekina te pos ina non de nga po ngayo ngoy merom nungora me yo na mita pon e Christmas de nga po ngayo. warata ingai de songrai pon sia waroi te minisa ya menga po tia warwaiwa menara memetin nano ne to korana.
Sa kimya nga sa puar yana kiron pasta sones me kaina na group nanen. O men kuna na ande song ra ya karo kuiro roi na rata ya po roi ruai wande nga bongayo. Arate des na mga musira wa yay men. Ara me metin nano kina mga na kuyara program maremina. Yon panan Hope Radio for 89. Mayri manya na girgak may rargim te song ra ang kuiro corona yon panan Hope Radio for 89. Kuero corona rarkin amreri ang kuero corona non te live. Imanya na girgak may rargim na limuan ka karaparapan ako imi inanon da meruan de nga po ngayon rona kiw inanon narawan ni memeten nano kampes sinda pa ni kapene na tikroy ni kiran na miyawa kay mina kuere ka to yo wa ki pem ponte tay tay rames na mga waki na konte bi me wo wan te tawano na pe arawan ni memeten nano bukin kanwan na ratawano mayre ay punin panahon ka tikroy kami tikiroy ni kiran na miyawa kay mino na tikiroy spangami kakam na koroy inanon na miyawa kay mina te songra kampesin da paro maria san ron ko nanon na mawan ni memeten nano poni ngai te ta ke kemere kay te tikiroy riki o sa mga bomo